تواهی جهانا فله یان مسیحی ججناش دایکبونا عیسا پیروز دکن. اف ججنا کوب انگلیزی ناسکری وک کریسمس، سویدی جی ردبیجن یول. جی پاپا نویل ردبیجن تومته، جدارا سرسال ردبیجن یول گران و دیارین وی ججنه بناف دبن وک یول کلاب. گلو تایبتمندین پیروز کرنا سویده جی ججنا زاین را چنه؟ دوی رپورتاجه ده اما هول بدن چند تایبتمندین پیروز کرنا وی ججنه سویده بدن ناسین و چاوا کردن سویده بجداری پیروز کرنا وی ججنه دبن. مها هری رشو تارید ساله دا شوین هری دریج لسویده دمها دانزدان دانه. لی سویدی برنگ خواه و مها خواه روناک دکن. لهنک دورین باکورا سویده دریجیا شوه 20 ساعتن. یعنی تنه 4 ساعتان رو درد کفه اگر دنیا نعور به. جار نواله ته که گلک روژان مروف روی نابینه. سویدی دوی مهیدا توشی که آبت دبن یعنی دپرسیونه. جبر ویجی دخوازن دوی مهیدا مومان پیخن، جراین جور بجور دینن بر پنجرین خواه، شارداری جادهان بروناهی دخملینن، دارن سرسال لمیدانان و کولانان داتینن و هر وها دارن نورمال جی بروناهی دخملینن. تو کدا چاوی خو بگرینی تی روناهی ببینی. جار نمروف و هسته که استرکن ازمانان بسر وی ولاتی دا خاطن رجاندن. جار نمروف دبیجه قی هر کسی دستین خواه تجه ستر کرنه و بسر داران دا رجاندنه. یان بسر بالکونین مالان ده. یان جی بسر پنجرین خوده. یک دن جی تایبتمندین وی ججنه اوه گلین وینه. اف گلهان جرب سویدی دبیجن یول خرنه یعنی سترکا وی ججنه. اف گل دویل سرماسه هبه گاوا کمرو ججنا روشبونا عیسی علیه السلام پیروز که. به هلکفتنا ججنا زاینه بسدان کنسر لستوکهولم و باجار دین سوید الدارد کفن. ما کنسرا کولجا ملکی یا سوید هلبجارد جبر کو دو برادرین کرد دوی کنسری دا بجدارد کن. فرمو ام هفرا تماشا بکن. جشن زاینه 4 هفتهان بری روژ زاینه دست پید که. هر یک شمکه مومکه پیدخن. و چارمین یکشم دبه روژ زاینه. او یک شمانه تین ناس کرن بناو ادوینت. ادوینتا یکم، دوم، سیم و ادوینتا چارم جی روژ زاینه. نوكال در الأوروبا همي احتفالات كان بمناسبة دايكبونا مسيحي
4 هفته یا 4 اکشم با بری 24 هیوه دست بید کن هر اکشم شمال گهید کن حتی گهیده روژا 24 بیده روژا دایک بوناوی یک جشن کدومها دانزدان دار لوی ولاتی تی پیروز کرن جشن سنت لوسیه لهمو دبیستانان لبر دبیستانان و لجهن کار گروپک کچک بکراسین سپی تاجه که ددن سری کچکه که مومن پیکتی تدانه دمشن بریوا استرانا سنت لوسیه دکن وش برکدوی مهدا خلاطا نوبل جی لسویت تی بلا کرن میوانن ورگرن خلاطا نوبل که هاتن استکهلم گروپا کچکان هف دگرن و دارن درگاه وان ددن و سنت لوسیه بان پیروز کرن خالن هری گرینگ د پیروز کرنا جشنا جدایک بونا مسیح تا اوه کرینا دارا سرساله گلک جورین دارن سرساله هنک جوان هنا اید فابریکان دا چید بن لگلک خلق حزد که که اوه خوزایی بکره هون المال خودینه امن حال دکانه که نه دکانه که دارن سرساله دفروش همو دزگهن دولته، کمپانیا، دبیستان و شارداری دارن سرسال داتینن. یک جوان دارن هری مزن لنیو استکهلم تبجی کرن و خملاندن
bi bilindiya 40 metriye. Darên sersalê yên li nav malan li ser paçekî taybet têne bicîkirin û pakêtên diyariyên Cejna Zayînê li bin wan têne danîn. Diyariya Cejna Zayînê Yule Club هدیه خوبکن هر یکی کار چی بو که کریل دیگو با خرم با عیال که بودی بابا بودا پیرو با پیرت خو متت خو همیه هر یک بو یکیت کریدن کیف آوانتید گلک و في هدیه جیاهاتی اش هندک و هکو مسیح بوی گوتن سه ظلام هات ندف و بو هدیه اینان شنده هاتی بو دیاری اینان وانجی دست بکر پشتی هنگیک و اف روژا هندک و دای بناویه و دیاریا باید قدو بن. هر کس چی بچوک و چی جی مزن دیاریان وردگرن. همو کمپانیا چیین دولت و چی جی یندن دیاریان لکارمند خواه بلاف دکن. و جبرویجی روزنامه و تلویزیون تجا رکلامین دیارین و ججنینه. تنه دو کنالین تلویزیون ین سر بدولت و رکلامان نواشین. جارن دایک و باو لگل زاروکی خو پیکتین که چیج هفره بکرن. جارن کمپانیای مزن و بچوک لیستین هیویان دشینن مالان زاروک ده دنویسینن که او چه دیاریان هیوی دکن و هر کس لگور توانا خواه دیاریان دکره. جارن والیته گمروف نزانه چه بکره لی چاره ویجی هیا. پرانیا کمپانیان چیکن تایبت هنه تو دچی چیکه که جوان دکری دو بخواه دیار دکی نرخ وی چیکه وی چیکه دیاری دی کسکی. او کس دکاره وی چیکه ببه و تشتی بدل خواه جوی کمپانیای بکره. کسیم به کس هنه که دیاری جوان را ناین لیدچن بخواه دیاری ججنا زاینش خورد کرن و دیاری خود کن. دزگهین خیرخواز هنه که آلیکاری برهف دکن و دیاری کسین بلنگاز و بیمال را دکرن. میزه ججنا زاینه یول بود. د دریجیا مها دانزدان ده تا روژا زاینه همو کمپانیا کارمندین خواه و خوندی سر خوارنا ججنا زاینه دکن. او خوارن دکاره لرستورانگا به یانجی ده هندر کشتیان ده. او کشتین که ده نافبرا سوید و فنلندا و گلک ولاتان ده دچنوتین. هر وها گلک جاران گمین تایبت کری دکن تنیج بو آهنگا ججنا زاینه. پیروزکردنا روژبونا مسیح لسوید جمیج داج قالب خوی آینی درکتیه. گلکی کتیه قالبکی جواکی و بتایبت جی قالبکی بازرگانی. یک جه تایبتمندین سوید جی پیروزکردنا و ججنیر اوه که وخوارنک هی جیرد بیجن گلوگ نزکی طعما چای و هنکی ترشه الکول تدتنه گلوگ و به اف بسکویتن تایبت را پیشکش دکن اف بسکویتنا جی بطعما دارچینینه جیرد بیجن پیپر کاکا وەکو پەردەی سوور ئەشیای شتی سوور زۆرەکەی لە ماڵمان دائەنین و خواردنی خۆش و پاکێت ئەکرین هەدی دیاری دانین بۆیان و یەکمان خۆمانەکەین بابە نوئێل و شتی خۆشەکەین بۆ هەموو خێزانەکان و پێکەوە لەگە خێزانەکانی تری کوردش کەوا لێرەن دوێ مەهێدا و ji bo vê cejnê her tişt rengê xwe yan sor e yan jî spî ye heta şekirê ku mirov ji zaroka re jî dikire dikeve kîsên sor Kesayetiya kultevahiya dinyayê naskirî bi navê Papa Noel li Swêd jê re dibêjin Yule Tomte. Berê li Swêdê li cihê Papa Noel Yulebokken hebû. Berî gelek salan li dûrûbera cejna Zayînê Swêdiyan Yulebok çêdikirin. Yulebok di şiklê pezê Covid ye ji pûşe çerm digirtine serserî û du qoçên dirêj jê re çêdikirin. Gund bi gund digeriyan ji bo ku zarokan bitirsînin û mezin werin diyariyan bidine ji bo ji wir biçe û zarokan netirsîn. Lê wirde wirde bû kesayetiyeke baş û êdî digeriya û bi xwe diyarî li zarokan belav dikirin. Lê niha Papa Noel bi wî karî re dibe. Li cîhanê Yuleboka herî mezin li bajarê Yevleya Swêdê ye. Ji sala 1966 de salane di yekemîn advent de tê avakirin û bilindiya wê 3 metrin, dirêjiya wê 7 metrin û giraniya wê 3 tonin. Lê ji ber ku ji pûş çêdibe,
هەمە هەر ساڵ di sersalê de tê şewtandin û gelek caran şewatkarên Yûlbok têne girtin û cezakirin. Lê carne berî sersalê jî tê şewtandin. Şaredariya bajarê Yevlê biryar daye eger Yûlbok berî cejna Lusiya bête şewtandin dê yekên nû saz bikin ji bo ku di cejna Zayînê û sersalê de hebe. ئۆتۆماتیکیان خەڵک زۆر لەگە عادەتەکان تێکەڵاوبی لەبەرەوەی زۆر خەڵک مناڵی هەیە لە مەکتەب لە ئیشت زۆر خەڵک خۆی حازرەکە بۆ یولی تر دەست پێکەی بە شت کڕین پەردە و شتە گۆڕیە و ڕێنگانە ئیتر هەر خۆت شوال لێ دێ دوای چەند ساڵی لێرەوە لێ دێر وەکو ئەوان بیانی خۆت حازرەکەی یوستاکەی ئەدڤێنتەوە هەڵەواسی یوسا چکە ئەم مانگانە زۆر تاریکە لە سوید اینجا زۆر خۆشە ڕۆشنە بێت و خۆشە هەز بە شتێکی خۆشەکەیتوە شتانە و ئیتر پیرۆزبایی لە جەژنی یول و کرسمسەکەم لە هەموو خەڵکی کوردستان و لە هەموو مەسیحەکان لە هەموو خەڵکێک هیوادارم هەموو ساڵی هەر بە خۆشی و بە سەرکەوتوی زۆر سپاس. ئامادەکاری بەڕاستی زۆر زۆرەکەین پێویستە بیکەین ئێمە بە تایبەتی ئەوانەی کە مناڵیان هەیە لەبێ ئەو مناڵانە بەڕاستی لە مەکتەب و جویان لێ ئەبێت و هەست بە کەمەکەن ئەگە بۆیان نەکەین دایک و باوک مەفروضیان لەسەر ئێمە واجبە بیکەین بۆیان. Cejna Zayînê dikeve 24 meha 12 bi navê Êvara Zayînê Yûl Afton. Di vê êvarê de Papa Noel digere û diyariyan bilav dike xwarin û vexwarin û stranên Yûlê têne gotin. Roja piştî wê Roja Zayînê ye Yûl dagin. Di vê rojê de kes naçe kar û li Swêdê bûye tradisyon ku saet 3 piştî nîvro tevahiya Swêdê li pêş televizyonê rûdinin û temaşayê fîlma Donald Duck dikin. Roja sêyem roja piştî Zayînê ye an dagiyûl di vê rojê de jî kar nabe ta serê salê bi nav dibe wek rojên navberê yanî rojên navbera Zayînê û sersalê. Di van rojan de kompanya tiştên xwe gelekî erzan difroşin û tê naskirin bi navê erzaniya rojên navberê Mêlandax Reya. Cejna Zayînê ta şeşê meha yekê jî berdewam dike bi navê Sêzdemîn Roja Zayînê. Berê temaşevanên hêja, çar mûmên advent xemla hindir malan ya taybet bi cejna Zayînê, xwarin û vexwarina vê cejnê, diyariyên vê cejnê, dara sersalê û xemlandina darê her wiha Baba Noel. Em hêvîdarin aştî û aramî li tevahiya cîhanê belavê her wiha em hêvîdarin bi taybet hemû gelên Kurdistanê di aştî û aramî da sala xwe pîroz bikin. Cejna we Zayînê pîroz bê û sersala we jî pîroz bê.